Yo, Abusia, Edanyamia CBM, and then so Amana Yanepe, Yabesan, Eshia, Ewo, London Ghana, Sabbath School, and Tres and Pense Mu, Addition, Eso, I no channel, yeso. Meaning say, Yamia bon hoban, Yamia her so, Yadisuya Marco, Dumi and Sa, and ne. Yeah, the additional but God has not finished with us into train men answer. And ne additional and yama be bro ho me gidi senyame ebe mayen abodi yesu nyina tofa into men ko ba bia train ye ba. Whoever you are, there is some form of idolatry. Free so what is show one and what is his here. One on my year, no more the year, but I just show him said this is what's on the FIFA year. So, as I follow Joshua. And indeed, a was a sign to your Moshe, Yamen Sanian for food. Social media, I a boss mama. TikTok, I be a big idol for. Addition etosu dumiensa, very interesting study. Ede addition yesuano kota emu nyina no eba awieye no. Nyame ewo bebre ede mayen na enenso owo ebi ede mayen. Ansa na yebekọ addition so no, da bia ye nyanyomtofo ema omoboa yen ema yakoma brase bra ye tie enwum na nsa na yakwadesua enum tie na ebekọ na yakotie enuanom London Ghana Church Choir omosiesie enwum kunu na bi ompeso omde maye mpamcho me nkotie na yemra. Oh, que
London Ghana Church Choir yadamasi bebre ewo nwum hwehwem a mato ama yen throughout the year maboa yen any other singing groups maboa yen ama dwumadie no ewie emudie odofo o ha say ya me bo abaso no madawase se wa fidie no da so da ha say na me da wase moma me fa kwanya isu na me na ye sponsors no so ase through ABN Ghana Television throughout the year any before maboa ama dwumadie London Ghana Sabbath School and Bible Pense Bible Study see nipa bebre ate nyame enhyiramo 3 ABN Ghana Television ebio nso Hope TV Ghana nyame enhyiramo bebre monso maso yasene you know this niema yakoso wa hase no mayi no achi nipa bebre ama nyame adom ensemo a ye ka wa hase no nyame ama nipa bebre ate so we ye obi a enene the first time wo join here wo kan ye ho a onso me wakwa abapa remember say button ase no subscribe button e ho no but more than a click so na eka you know subscribe to this channel fi say ye beto aso juma ye die no na onso atimi anya bebre bi e be upload bi a onsa atumi aka bi me kase throughout the year nipa bebre aboa dwuman ama no awie peye ya ne enten hu yenua Esel ohye echire a ye kan no hu nanim but he has been a very very you know insidious person a waboa manyame adom dwuman eto aso ewo ho enti yenua Esel ne the team amowo echire the crew amowo echire nyame enhyiramo yebetoa eso na mako me panel eso da bia yenya enipa omoba aboafo mbeboa pensen adesua yi mu na yadesua twatu yi yenya a group wa haseya me yesho sanya first time aye hu omuni but then omo nyina aba ebeboa enti mefa kwanya yesu no mayi oma kire ansana ya bie adesua nim de ote minifa so ha say yenua Foster Chum nyame enhyira thank you for being here and thank you for your service throughout the year afimu nyina you know nyame afa woso minim se ebia nipa bebre ntimi nka but nyame enhyira o de nyame namoso ama o mahunu ene ntiaso o manya nyame enhyira bebre thank for being here Elder Hansen Asamoah my namesake thank you for being here nyame enhyira on so pa odi enye 2025 ni 2024 asem you know from the very beginning enti nyame enhyira me ye sure set ifo akwanya nkombe ebebo abaso no madawase odi nyame namoso dey over the years but to us because he knew but thank you for being here today. Amen. You know nyame enhyira Minia Frank J Elder ononso ewa ha say Frank and o see to no all right okay eti nyame nhyira Elder also obaya na odin ho be share dwumadiem throughout the year ye hu mu abebre and I believe so the viewers you know appreciate your time nyame nhyira ewo mu a ode boa dwumadie ene honorable intim Harry nyame enhyira wonso ewo dwuma sonko a wadie me kaisa na me Holland in Ghana now you're very quiet but so me quiet okay quiet and good abusha for nyame enhyira mu nyina se ma aba na enya nanko throughout the year makan ho ene aboafo ene omuni hase but we know see a video and it's in so a omo aboa bebre yentimi mbodin but omo omuni hase ne nyina no ye nyina ye kabom ejina London Ghana ene dwuma koyi eso adamu nyina mo ase ene metnemo ama ebio your host your regular host yenua Bismarck mensa I think say I was here about Bismarck and so about because over the years you know I mean what can you say about Bismarck
It's what it is. Nyame Insha, best my baby, I will be a Nyame Insha. You are doing a great job. Nah, Migiri said you will come and take over soon. Good. Enti, you bet me atwa addition so from here. Said him di kind. This is the last lesson, lesson 13. Etifia semwa odema yen or say choose this day. Choose this day. I think say exclamation sign be a woto, meaning say enye question, enye answer. Nemum a statement of sigh, a prayer. And megidi say ye go ye kwadusu ani mo no ye behunu de opese watchre na ansa na ye bekoso no ye besre ye nua Frank na wabompa ye amaye agide fo mama ye mompa ye jamekese de bia ne brebia ene de wo na opese o mahu ebre mu nso ebredu se wonam adesuan so ekasa train yesro se ma honhom enkasa na fe yen kasa ne atiefo etie nyina no adesuan nye ya brabo sunsunso e wo Yesu Kristo de monti amen amen era Frank nyame inshra yo abusuafo ne aboafo ye memory text ode hye adesuan yase no ye bekan na yehunu Joshua eti aduonu enan enchichemu dunum mesremo ye kan yi etiefo mo mientie ne yie pa efrise nsem bebre wo mu a ye kɔ adesuan ni mu no obebiebie mu amaye eda pacho kan maye enti Awurade asem na se enye wo moni so se mbesum Awurade a ene ene munyi ni ambesum no mfa amen me fifo de yebesum Awurade amen amen wow ose me ni me fifo de yebesum Awurade choose this day me ni me fifo de yebesum Awurade yensha sim free Eda Frank choose ye I keep saying ye because I think it's a King James version it was that but choose this day I think say your choice ede no woka ho asemi ewo adesua wo de mayen ede free the last lesson here ase enti awoka say choose this day also for medase free na kana say enemu nyimfa eye statement a ano oden na sebe wo ye badwenma na wo dwendwen ho kwa akira otimi se emu odu yie adesua a etoso du mienu a esuan ya yeduru de etoso du miensan isu yi no mekai se na aboafo ma enchiremufa Joshua nimfia na kwa animu ene de na opese omanfo anantrima aka no ehu ansana one won identity mu enti sa brede Joshua wadi imfia oha enidu ni kotodwemu nyina gogo wo hu se de aduro no aka no bro ne to na chese wo free asasi so na de nyame ede Israel man no afamu free asase free Abraham so boshe ahodo a nyame hye won de besi boshe asase na nkasa so no na Joshua san twe won adwen abesi subiem so hwa adesua na Abraham nyame efre no free abosomfie na ode bosha asase no oyi kire no kire se mede asase ama woni wasefo enyina na Abraham ede gidie esi aforibuchia ewo Sekem sa Sekem hoyi no otoaso a Jacob ebra
ofiri nase ho eba na oni Awurade bebo mpuni mpuno ɛhɔ na Awurade eyi ne ho adi ɛkyerɛ no enti za wohwɛ enidiso a asase Awurade ka ho asɛm fie petepepe nyinaa na empo wona abenya asase na di eni hɔ no afei de Joshua esan atwe adwen no akɔ bia efiri ya enidiso no afei de nyame de ensase no ede ama wɔn na sɛ de na ye ka no wɔ adesua dumienu mu no na Awurade hwehwɛ sɛ obeyi setie ede ama wɔn nti Joshua akyerɛkyerɛ wakasa de nyame hwehwɛ sɛ ɔman no ebɛyɛ na ne nyinaa mu no wɔkyerɛ wɔn sɛ ɛnɛ me de me ne me fie forward esan de yehu nti no ya fa Awurade ɛne nti sɛ ɛnyɛ wɔ mani so sɛ saa nyame a efiri Abraham so Isaac so Jacob so bɔhyɛ ahodoɔ a nyame de ahyɛ nyinaa no ɔde adom yɛn akoko atukuro nyinaa akyi no ya beduru ha na sɛ munni saa nyame na akyi a me de me ne me fie ye bedi Awurade akyi menim sɛ durubre bi a yɛn abehu Awurade nanso dwumadie bi mu no wotimi tena se esese wo ho na wo hu sɛ ba bi a me woi ne anamo amatue no ma free Awurade akyi ɛwɔ sɛ me san ɛde me ho ɛma Awurade biem ɛno nti ne tituru yɛkɔ ɔsisi nhia mu ne sɛbesɛbe asɔre yemu a ye will be a friend consecration service yebu nkompo hwɛ afi etwa mu ne abrabo bi a yɛbɔ a yehu sɛ ye ne Awurade ani ne yie ɛne nti ɛwɔ sɛ yɛsan tu yɛn ho hyɛ nyame nsa ne ne nya foforo ye biem aha Joshua ne Israel man no san ye apam ntimu ɛnya apam foforo ɛna na Joshua ɛne Israel man ne ye ne mom de na Awurade aka dada apam a no no ayɛ ɛne hyehyɛ ahodo a Joshua Awurade ne Israel man no ayɛ ɛna na Joshua ɛbra ɔkɔ ne krachi no otimu akyerɛ Israel man no sɛbɛya wɔn so ebedi Awurade akyi na wɔn mfiri ho na mom yɛn hyɛ no nso sɛ wohwɛ awon toatoaso mu a Joshua ene nipa na aka ofiri Misrim ebesi asase no so their last leader ona na ye okanani a na aka ohu de ekɔso na fei ode agya nkyirima new generation eba enu nti na wo so omo hu sempo no mu ni ho a de Awurade eyema Israel man no na wo se okyerɛkyerɛ wɔn mu na ɔmo nso ehu thank you nyame ma asodie minim sa asafo yi mpanimfo pi abakɔ enye ye ne edikan a sɛbesɛbe ye beso osum mu nanso enkyerɛkyerɛ ene atenatene bi a ye mpanimfo ya asɔfo ne akanifo bi ɛkyerɛkyerɛ yɛn no ɛno na ama ye kura osum no mu abeduru sabri ebeduru brebi no yɛnso yebegya hɔ na ɛdeɛn na yɛnso yɛde gya nkyirima sabri a yɛwɔ ahoɔden ne yɛtimi ɛkyerɛkyerɛ yɛtimi kasa ɛma afoforo tie yɛn no ɛdeɛn ne yɛyɛ ɛde ɛgya nkyirima so yɛbɛfiri hɔ ama Awurade asɛm no abɔ ahwete ana de yɛyɛ ne nei de yɛkyerɛkyerɛ yɛma ne yɛmabunu no ebeduru brebi ama ɔmasɔ egyanimu enso akura mu akosi asiana Deuteronomy etinum enchichemu miensa safosta bia me pese okenkan ɛwɔ hɔ man na ehu sɛ ɔgye a na Awurade ɛdi Israel man no na nyɛ yɛgya no Abraham nko a nemom na yɛ awon toatoaso a empo atoaso ma yɛn ne yɛ Israel mu honhom Israel foi no yɛnso yɛka ho bi no yɛnso yɛyɛ adedifo no bi anti Deuteronomy eti enum nkyɛmu miɛnsa all right say
enye ye nananom na Awurade ne wɔn pam apam yi. Na yen a ene ye nyina tete ase ya. Amen. Amen. Enti apam a nyame ne ye nananom pam yi no enye omonko a etoa so a want to atoa so a bepem yen ye so. Na minim se Yesu Kristo maya I want to atoa so beba I want to atoa so beko. Awurade asem no ewo se etoa so. Good. Na yeni ho de nanso ewo se de yate no yesomu na yenso yede eja no eko na aboa ma Awurade adwuma no atimi akọ adura bi a ewo se ekobia. Amen. Thank you very much. Elder Frank, Wale Foundation no kama pa na wo kasa na no mehwe asem bi a Joshua ekaye. Say, choose this day who you will serve. The obesomono. Openi Harry. Adentina Joshua anka say who you will trust, and now who you will love, and now who you will worship, but also who you will serve. Because it can be about nokre, any sincerity. We can trees nukredie. Yeah, it can be a faho. Would you say DNT in Joshua? A casa. Me da say pastor. Yehwe said na Joshua baby I would do na wama the people of Israel for the power of choice. So mun choose either say or mo pese or mo som abosomo mo around them and I say ombesum nyame. Sa power of choice nyame and the mind into a transfer to home. Into a share addition near share Joshua 24 verse 14 and 15. Be my understanding the crowd. But just so bit my can say na fe monsro rade na monsom no mudie eno no kremu na mompa anyame a moagyanom som wo sojan ene Misraim no na monsom Awurade na se enye wo mani so se mobesom Awurade a ene ene munyi de mobesom no mfa se anyame a moagyanom som ya wo asoja no se amrifo a motete won asase yisuo yi o anyame o na menne me fie de ye besom Awurade. Amen. Amen. That's it. It's not just say ubesum Awurade a unim de so ye because it needs to reflect in your nature. So wosum nyame a na kwan so nioma waka cho say na it will reflect in your nature. And na ochi o madwen abaso no say yehwe Israel for term and also my language you use to say in sincerity and in truth say yen sum no amapa and yes say ye de ano na ebe sum no ba yen sum ni yie na ye bibia ye be show no Israel omo Hebrew no omo use the word tanim which is perfection. It comes from perfection. And the other one is emet, which is consistency. It is our two words and I combined that who said this is how our God is to us. He's constantly with us, he is persistent, and then all culture almost say they should also reflect the same nature of the God that they are worshiping. No one some farm money back. And the better say the juma or the amono. And I say the nature no is being reflected in their in themselves as well. Beautiful, yes. beautiful. Enti wamayati as you say sincerity no any truth. In fact, all kind of job could be same team say there was a possibility say they can serve, but not in truth and sincerity. And I imagine last week at the Siana so not come about boundaries. Say even in serving, you must know within the boundary also serve a bema nyame o ye faithful no etie wo enti nyame nhira pa good enti ene na yes amra serving ni so be me free say I think say asam kakra ho uncle Harry amaye in the first part and say we must serve because nyame anka say we should love, we should trust,
So what serve? I mean, you can't have those attributes, you know, and not serve. Into service, you know, your evidence, the physical evidence. The akani na no me do nyame. Into Joshua says, "Mo do nyame a." Said the okan nyawa no. Okay. Any Openi Foster. Yamfamra enemu ene yabra bomini asetena mi. Modern idols ben niema ben wo ho a emma yentumi. It's because you have freedom, no. We are free to serve. But quite be the so they ba ye name Joshua some work at Israel for you. Yeah, Pastor Mdasi. I'm say Joshua some work at Israel for no. I'm the share say so I'm there buying a day more. Oh say on occasion say you be save. But now on the one waka. Joshua was referring to them say nananom krabo kaye so no anye itina o pese o insist o chiro mo anasa o force wo nemo nyusu ankasa discretion to decide na edition man say nyame ankasa ichusu Israel, right, e protect wo because ono ankasa aselect Israel say onene man to tafu bia baba no bia no obo Israel for ho ban sana na Joshua rehwema Israel for no so mbeye say omo twusu nyame a omo stay omo keep to their promise because God has already kept to his promise obo Israel for no ban enti enei nyame yesi yesum nyame yehu ye nananom yehu enei senia abosonsonfo edie senia obi amanfo fa farmers bi edi ye adwumadie na so ekoyie ma om enso awiye no so no ensi omuye eno na mo Joshua ede kire enne so asofo mpanifo monom ene trosem boayen se ni adikafo ne ye no se ne kowie wom eno nti nyankopon a oye bambofo nyankopon a odwene ma ho nyankopon a okura ne mam eto ne edin a odi ne kurema no yensom na onforso yen se yensom se Joshua ka se ono de se munanam antimi anye ne so mo modima no na eka ono ne fifo de onbese yakopon nti ne so esese ye follow Joshua na etimi standing on our grounds ne so yakopon sa se ne tibia no yakopon na oye bambofo yakopon ana tumi nyina ekuta no yakopon ana eto de den a ogenema ono so na ede yakobɔ chas asene so obonsam ene abosom ene nyema kasa ede an hoto so no enti mfa nya hwe onyame ana ekutumi enti mfa ho so mo good ede ho so mo ede ho eto yakopon so a ade nyina so betima den ewie pɛ yaman amen amen Eda Hansen yibi desua no de assembly etudwa na mepese obiebie mu kakra ma yen or say there is a danger in idolatry na anyebia idolatry be cause sabre ewo ya brabo emu obetimi atwamfoni no from baby na Joshua gina walker ene foreign gods ni idolatry ewo ye ntem nei a dream no nti senka Joshua how be catch us at Hansen choose you this day yo was of me that say nyame shira say ye hwe baby a adesua di yen abeya we are at the climax say a good leader bia no especially biblically no say o be free sin no mu a eya na ode oman no ana nipa no odi omanim no e be gina prem bi say me mamo choice ne mpanifo akan to rekindle the covenant no apamo a wo hodada no enti Mose ye bi say eduru say o be free mu no ohun say bre na so no. The whole book of Deuteronomy was a summary of Nyamea ye efri Abraham so edibefa Israel for no so ade be si ono Mose no so mra wo kono e na o that choice say media me ko na mmom no na mi jamo no say Israel nyankopon no a wadi monim adi mu abeduru ha no mamu nya ni mu da na mu gya ni mu a 2028 no ba no curses and blessings na mu ya ebema mu nshira ene ne mu ya ebema mu nome na wantimi amforso omo if you say there is the power of choice. Joshua at 110 there ono anu onim se brenaso he's going and similar to ne
master and as in Yodi Nechi Moses no he did the same thing in chapter 24 I feel the in year 24 if 23 no ban 21 no ban nyina no na afi o seti tone no say me ko ti me mamo clear cut ideas ni amobeye ena obeduru ho yanken kan bibi kakra 24 22 to 24 no verses 22 to 24 no oka assembly about nam ubisa say idolatry no e dey na no work am asem ti yanhwe ne Joshua kan ne yemfa metoto enemri e dey ho 24-22 yeah na Joshua ka kire ama no say mo amone mo ho adanse fo say mo yi Awurade afa say mo besum no yeah na o kan say adanse fo ne yen na afi montoto amanone anyame a ewo mu no emu na mo anane dane mo akoma ama sorry na mo nane nade mo akoma ma Awurade Onyankopɔn na o ma no ka kire Joshua say Awurade Onyankopɔn na yebesom no na nene na yebetie amen. This is a familiar response right from Israel for Ten Commandments. Nyankopon say Awurade yebeyo and 2 weeks na ehon sem bebre throughout ni nyina na yehu say sa responses neba Israel for ni gitum yebeyo in Joshua time no na oka straight away omoyo so oka se mun yi enyame no a the book said say afei no ade chin ya na omo yi enyame no but this at 24 you know there is nowhere I'll mention say omo kind of yi enyame no etugui etina me definition no of idol no Martin Luther ekroye or say confidence and faith of the heart alone make both God and an idol. And what was whatever your heart clings to and confides in, that is really your God. Luther's Large Catechism. Na okansa asem no. Ne nchira se nyina ne say uwo yakoma ye wo hoi. Se unya confidence anasa rehemu eni gidie ewo nyame mu a ema wo clean nyame be ye wo nyame. So nyame mu. Aha. Nanso se sa akomakro no a se ne mebusem kae no o se ne ode ne ho to no a ne nimde so no no me enka no eti se ya wo de wo ho to ye de ye ho to yakoma yi so e de hye ade foforo bi emu a se ha de kro no a ye dwen ho na ye cling to anase ye so last week na Eda Frank ka se ye so bibi mu no cling no se wo so sa ade enu mu na nyame ene na kwan a ade kro no e be ye wo nyame eti sa nyame no o kan se omunyi emfiri omumu no ene ye ni hobiem we are not at the border of anase at the time ene mirem in 21st century no enyame no ebi ni den kwan be na mo senka Joshua gina ha obeka se yenyi ebi mu because now won say ye nhye den kokwadua e wo hode ye nim se ebi mo ye but no so se obehu se obi afa bepo bi ni dua bi but enyame no wo ho anokwasem ne say definition no e kire no ho ase ade biara ye cling to and I confides in a lot more than say ebeko nyame ho no ebedane bosom ene in postmodern world no social media aye bosom ama yen TikTok abeye big idol for most of us eye idol bi a etimi wia yen idol no ebi eye ene philosophical thinking bebria abewia se say yadwin mu no you feel say near science beka no eno nko an ewom ti ye de yakoma ne ye wire nyina hye scientific findings mu rather than the nyame asem aka ebedane ebosom mayen ebosom no ebi eye esika bia anase ya hodie bi ne noma ya chapade bi nyame dia mayen ebi eye nimdia a ya akwa obi wo a the facts of friend who professor doctor anase wako university bi nti no wo kanyame asem kura otimi kura di watem wo de sebi unim nyansa asa wako university ne cheye nyina aha unim nyansa na mire mu nso wo da so gi book we di the way people come in with modern thinking, philosophical thinking, idol. And Joshua 8:2 yemfo say, "See, there is danger of idolatry." That's right. Sa and no ma who do ni nyina no. Ne na ehu Israel for no mun say,
mra na wo ka no wanka se sa idols no na se abosom no wanka se omo wo baabi omo kofa wo o se ewo mumu mawia it is within you throw them away it's within nti enemre mu spiritually and physically no ye nyina yakoma no ne ye honam nyina no ye de abosom bi ahyehye mu a huma yen se yadwen kura be yen se yesum nyame enso no bia na yakoma no eni nyame so pa enu nti o ka kire yen se there is the power of choice, the freedom of choice. Odi amayen say, I'm appealing to you. Me catch remo, me mankuma, me de me hu bio. Na monso bia na mo refi. Say amorifo nyame no. Enyame ahodo na masesa ede ahyehye mo ho no. Munyiyi emfiri mumu. Na enya onyankopon etime. Eni jesam ne say Israel for gitu mu say yebeyo. Na so whether they did or not, you know, oko the book of Judges ne na obeti ase so mo yoya no mo anye. Eti me de AC ha say adultery ade Nyankopon throughout the Bible no. Ade a nani echikura. Eti in the 10 commandments no, eno no de sha ase. Enye nyame foforo enka me Nyankopon ho. He doesn't want it. Eti oga o se me Nyankopon ni nkunfo. Adultery no se na make an obi ho a ubetimi aye Adventist, ubetimi akwa, ubetimi aye Christoni, ubetimi kuraka say, media meye papa. And so bia na wonhwehwe mu hu say modern day idolatry no bibiri wo ho a ehihye yentuma mu a esese yetugo. And thank you very much. And I think said the work on ebianka ye wo assignment bianka ebeka se nyina ye nya ansa na yakwa ke ebeka se obi endless 5 modern idolatry. Yeah. Ewo ya brabo. But I think say ebeja ma obi na obi aye wa hwa wo bramo ade ben pa na twen wo. And so the work on it doesn't matter so you're so for say we are sorry penny, say we are sorry but whoever you are. There is some form of idolatry, and I think said Joshua Samuel Kachen said we should take it out of our hearts. Yes. And yes, sir, Nyame bufushi no. Adisiana ba last week anger of God ebeba so but enye Nyame na dey ba so yen ya pray abeto ye ho so. E dey adisiana ba wie but adisiana ends on I think bibia wo se nyina ebo ho mpaye da bia finish well. Mijiri se biswa no na yasem bi a pani bi we fi a no watwere gu ne dan anim o se obrasha se enye den so we but awieye it means it doesn't matter how well you start but say the wie no enti the question is say the yesua no every Joshua ho nyina this quarter how do we finish well? Yehu said Joshua was very intentional. Say the next generation or the nyame asem no ebema he wanted the next generation no omo ebedi n'echi no so mbe hunu nyame. That is how he wanted to finish well. Yen, and I'm saying say yen say ebia utie wo wabusuya. How do you finish well? In fact, yen started free wo as a person wo ne me ne wo. How do we finish well? Kwa be ne befa so wie as a busuya. How do we finish well? As a church, as a for how do we pass on to the next generation intentionally? Edema omua edi echie no to finish well. Enti ebema obia bre ne kopa but mode obia mo bibi to fa kakra mayen. Na yemfi adesua na mrawie. How do we finish well? Mr. Starting free Eda Frank so. So for medase. Na mame entwe wadwen enko say secondary school dem no one na wo. Na edru interhouses ne athletics ye eswa. Say one of the discipline 4x4 and 4x1. Yeah. Na some American ni mo se emunsu ehu. That's right. Esan say e wa fanu mienu. Ubetimi ahyase kama bayire ho a nanso e kwa awie no de ade aba na be ma na twato no etimi mamore akra no agya to ho saa nso na the other side no so no ebia omo mfrase yeye nanso e kwa awie no
omo de mrika emu ohye pa edi nkonim yeah we ma me kai ye senior bia na friend no senior sapenu mrika ko ye wie senior sapenu ka ho o se metamu o de metamu sa ihu ya na sa worry nyamema on a more serious note no adesua no de kafra asase nyina no ya na eta ka bibise sini awieye ene ebihu chale se de ya na ye penimfo ibube no de Joshua ene ne manfo na famu nyina chi no eduru awieye sen na Gidia Joshua edi eja nchirima no omo so esom no matoa so edi akọ animu na afi de Joshua wawu se de adusua no edi maaye no one osofopani ano wo ho sa abre no Eliza omo mienu nyina afrimu na adusua no otrofo de maaye se isie won wo bosha asase no so saa no osan de maaye se Joseph wodene nankasa free Misrim namo esre no so babeduru bosha asase no so finally afede eduru bosha asase no so nti wono so yasie no finally ewo bosha asase no so eninti na ode entotohu mienu enema ewo adesua no mu efa obra ekoso ewo bosha asase no so enne de boshe no asase no chi Misrim ne de keka ho no eno na Joseph nankasa no ejina homa abrabo wo boshe asase na chi ena Joshua ene Eliza de no so eye boshe asase no eso na ensembisa pi ekoso se yehwese de Eda Hansen de ya Joshua eye tomase se mo pa morifo nyamio se mo pa nanamfo nyamo de momfa na mene me fiefo de ye besom awurade eno achi no yehu se Joshua asefo no ifrase nanso ekọ animu no afei kotodwemu ifrase ehojoi ebi ifrase epaudidie no na ebi eni emponyame achi kofefa ananafo enyame edi won achi agidifo yemfamra yen ebraimu ene yakwantu ayetu akọ osoro sen na yesi awie ye nyamesom se de medi kan no adubra bi a otomaba na yageso fefefe ya sori abegina nimu ha ifri na ekoi mede makoma me nipadua nyina mede mawurade enni nansa empokra bi kra yempie emfri asori dan yachi na obra bi a ne wom dada no yasan akofa akura yadidimu saa dakubi na Yesu afrumuson mabregu enenti yenyamesom no sen na yewie nafa ensembisa pi ena Joshua ebisa Israel man no ansa na okọ ne krachi na saa ensembisa no ode eja yen ne nso sen na ye hu emuduro sen na torture ya party amaye no yenso ye kura mu na ya maja na so sen na ya brabo ensunsuanso awieye no ebeye ya bedru bia ewo se ye take decision se ye ni efiefo ana se de obusa ye no mia nkasa na wa nkasa no sen ena ebewie me de me ye nyina kasa me kasa ene adwenkyira hodo a me kyerɛkyerɛ ne ye nyina no sen ene bewie me saa na wonso a wutie me no so megidi se wonso wo ye entotowen bi fa wabrabo mu sen ene bewie so wo bekoso atena nyame na ase kopem bra wo bepie ana nso se ebedru brebi no wo bepa onyame achi eninti mizu se enei no yempao de ebesom no mfa se ebesom awurade a yempao no se yensom no nso a mamoma ye nye ho kwasi amankwa nyamesom shoti shoche enne ye yese no ochina yafa ha yensi ginaye ema awurade
na Awurade nso bɛma yɛ nkonimdifoɔ. Amen. Amen. Choose this day. Remember, hands. Remember, na wabo kota ni nyina de sua no tofa in a very short time. Amai na sana meba so no. So dem me kan ye no. Pani Harry uwia na pani Hayford so Foster. Sorry. Ede atwa so amai. What do you want to leave? Dear na episode ja etiefo. Den beje me da say pastor. Den beje etiefo ne say ohwe de na Joshua or address the Israelites now. Not just say they were in the environment of idolatrous. That's right. They say enu no no mo omo de freeze omo de hye omo ho an na omo de siesie ye omo anu mayi no omo de ye but na Joshua nim said this is what's happening. But they're not all sure omo say do not shy away say ubichima unique. Oh yeah. Ubichima unique in your worship to God. Say it's okay to be different. So ubichima say would ye menkwa de men de beso me de me fearful de besum. But different in a good way. Yes. Yeah, that's so right. The uniqueness say omo obi ye we are aye normal. And as an environment in nature say oh this is what we do. Unkwa bichima unique. Sana no person chom. That statement was just to tell you say it's okay. You can be unique and worship God and pursue God. Sure. Very good point. Very good point. Yes. I'm saying, understanding now is about Joshua. And his legacy, should serve we the Christians a model. Yeah. Now, senior or empower for senior or dealt with sin. It can. Yeah. Now, need say, oh, I didn't know any idea. Na kakra or the nipa could do wash assassination. Sana, Yami free ubiara ho. Yamwabwa nipano na oba unite me do wash assassination. Say Joshua a day nema. Sapepe and Choose you this day. Yes. Head Hansen. That's it. Them say America the freedom of choice. Or power when you may ediama yen. Say freedom. You can say freedom and I say ahoto me freedom. The freedom for who dear good is the most enjoyable thing in the world. Say ni power for who dear. At the same time, is the most dangerous thing ever humanity has faced. It is and say freedom no, and as a who didn't wo hunti. Nipa and then ye go back near Yakubu Yamesombo. Unim say Bonne no wa unim say Bonne ho. I then now your garden now de Ediabakusimu say Ode Besoya. And you can say una oko so ye meboa. But on my end that freedom they say ye be choose to say this day say you be someone or someone. That's right. And it is a freedom chrono one say Joshua to me the ne no the papa choose say me name fee be sum nyame and I say we have the power say you be choose papa. And this obi o no say onyi nyame ni a ye choice ono na we choose sa freedom no dey choose sa obi o no waje di no say me ne mo kan nyina mo dey mramra na mo di so a ye freedom sa na me nso ma choose say ne nyame aka me di so. It is a me free mu nso koye ne anya ye me power and me freedom. Ti mo ma yemfa freedom of choice enya me dia ma ye no yemfa choose Nyankopon se na Joshua eye no. Amen. Ebusuafo ye da se na se de meka ye no me ma Eda Hansen esema kakra bi na yetwa ye nimfoni ahwede yesua no kota nyina na fe ye de kota na desua nyina no abawie enti Eda bone tofa ma ye yo so for we dey tofa kakra bi nyina yesua no be se na wotwedu miensa enti tofa bo kakra bi a. That's right. Ye de ebu nkompo ahwe ne a onyame de ama yen asem ni nyina no say ye gidie ama pa bi a yebesua afiri Joshua ngoma no na ye nyina nim say Joshua ngoma no Moses de no a otwero in the 5 books of Moses ne nto aso Moses bebia Moses koduru ye no na onuru bo sha asase ne so na esese Onyankopon eyi obi a ode no beko enu nti o ma ye recipe for success say kwan a Onyankopon efa so di obi abehye ho adi nkunim no ena ofa Joshua eti wan ni Joshua no odidi Moses na anse otie Moses
bibia na Mose ye bia nyame ne ye bia no Mose Joshua etie ti nyame hu se mebei wasua se obetimi edi me mayanim edi akopie bo sha asase ne so na onam adom bebre so ene ma saade no eba mu na yehunu se emra Joshua ebeje mantle no a obedi ade pe ade ba ko eba so a de pa ne se he surprised so many people by grace. Nkrofo bi wo ho a na nka omun deserve adom enso ana omun deserve nkwaje ti say Rahab it is a Gibeon for omu be hia omu okwan so no na nka omu deserve so omu wuo nanso nyame adom ne se wo pe na wutie na do ho bebo onyame asem a ode odo e de adom e surprise o it was surprising enti Rahab eba be ka ho bi na afei emra omu namo akoduru Jordan no na onyame pese omoye nkae dum bi ema wo muhunu se umma tititite anase chire ombe bisa se ede ne si ya mu benya bibia kanti ommo ye nkae dum e wo Jordan no mra Nyankopon epae mu no ti san nkae dum no se e wo ho ebesi ne ukọ a utumi hu se ne onyame oye ni yenso nkae dum bebre e wo yabrabo mu. God has done a whole lot. Most of us nkae de bag e di kan de ne ye ntade a de baaye egu ho a nka be se ye won kai dum a kire se nyame ode ya ye bipa na ode ya ekuduru akire na afei ba ko a na ehia ese yesua ye conflict behind all conflict say yesua bibi say ne na akodi a ekoso e wo Joshua ngoma no mu nyina no ye ntia se sade ne Nyankopon odo nyame otimi ema omkokon kukum nipa bebre no na enye je se nyame na ompe obi asem na mum akodi bi ikoso behind the scenes a your friend the great controversy obon sam edi apere enti na Joshua ngoma no mu ne si ye no ene okun bia me no ye famu bia no a precursor of what is happening behind the scene, the bigger picture. Enti onyame kire se oba na fa uye nkunimdefo enti sa conflict no ebi ne pie ye no enti onyame so epoma won we hunu bebre Joshua ngoma no mu se all throughout the fight. In fact last week ye kan ho asem bebre se okundie no omudi nkunim no none of them na ye omo ankasa hoden na onyame koma omo wie ye no na ye hunu se there is an enemy within. Nanka onyankopon se ya mako amamo munje sitie mame afi hu se ekan ebeye obi a ono nso obefa ahirade bi a ebekuti a wo mu within ye mu bebre wo ho asafo num ye enemy ni so ye within ye busua mu ewo ye dwuma mu eye ne one yen wo ho no na ebia no wo kuti ayen na me jampu ni nyina bo ni nyina ne aka ni nyina tofa se onyame anhwe enemy na wo ye within no amankugu ankoso a osan bekuma wo mra tontono ebo ekan no na enu akire no there was an ultimate loyalty akonumpo na wo mo som adofonom ye nyina edu ba bi a na ayesese nyame ye bibi ma ye de ebefire fufu abeda nyame ase ba so okun no ye gina mu di a na ese nyame owo hen but say even at the time of war no they worshipped yanso yakun yimu no ese say yesom na omusom ye no akire no o say yehunu Caleb and Joshua said they were the giants of faith. Yesua no mo bebre free on say they were o say na Joshua ye okanifo a o ye selfless o chiche japade ni nyina ma ne sai na Israel for no aka kire ne say bipo so ni aka no ko chichiri kuru at age 85 or so ko chichiri kuru na tena ho. Caleb nso o say medi 85 enso no min kase me peni ho ye green me kwa kokko afa ansama chichiri mikro yensua emfiri wo mo ho na yehunu se yenso ye adidifo ewo asase ne so we are heirs of the promise na nyame de ahye ye ne se me chichiri kro bi osoro tene na etim na nyame nsa na achichire na ye osoro foforo ne asase foforo hwe me ko akosiesie ba bia mo ni nyina ye promises a onyame de ama ye e kire se me no ye so adidifo na yemfa gidie ene anidaso enye enunti the true Joshua no a o shebono oni Kristo. We saw Christ as the true Joshua. Nti oba asase so no yehudin bebre ano wo ba ne din pa Yesu din Yeshua Hamashiach ada no obefa Joshua din if you say obefa din a na Joshua ye no ma bebre na ye precursor to the true Joshua no wo ba se ye de hoto Yesu Kristo no so a o say ni Joshua de koduru bo sha asase no so no o de yenso ebeduru hobi eye ni gisem mayen
nti yɛte asase ne so no sɛ yɛbɔ bra sɛ ne nyame ahyehye ɛna yɛhunu sɛ onyame yɛ faithful onyame oyɛ faithful. God is faithful. Nti Ellen White ka kyerɛ yɛn sɛ we have nothing to fear for the future except that we forget how far the Lord has brought us. Yɛnyi bibi a yɛbɛsuro da akyɛ agye sɛ yɛwerɛ fi ne onyame ayɛ ama yɛn ɛna ɛnɛ yɛka ne nyinaa bɔ mu sɛ choose ye this day. Wankasa pow ɛnɛ sɛ ambɔrefoɔ nyame o sɛ nyame ɛwɔ asuo gya no o sɛ nyame ɛwɔ mu no o me ne me fie deɛ mɛsom Awurade. Yɛnsua Joshua na yɛmfa ɔpaw no ɛmpaw ne onyame pɛ nea ɔde ma yɛn kɔta nyinaa no n'adom nti amen. Amen. Ɔdɔfoɔ megye sɛ wei de abɔ tɔfa no paa abɔ no tɔfa enti yɛde yɛadesua no ɛbɛsi ha not only for today but also for the quarter. Nyame boa quarter yɛbɛsi mu no ɛyɛ January 2026 ɛyɛ adesua brand new. You don't want to miss it. The book of Colossians and Philippians. You don't want to miss that. You know, very beautiful books. Yebesua. Me did say one kind Joshua ngoma said the anchor and our kind bra we sua desua we say and brave be kind be and you read it differently. But most importantly, you also serve the Lord. Yebema openi Foster abompaye eshira ene adesua no so amaye. Paye. Inyametumfo watampa pawe nkundifo obo ma ho ban ahyase na dom kudu ewie asomdwem odi acha addition from the first to the last amehu senia otie senia oboa o ma no na mutim kudu bo asase no so no saa na we be say yenso eti asase so yi yemo boy en ho sara ede wase ma de so en kwa adwemu sakra yen intiminate wa kwa so the next quarter de so be ban so a ma yen fa yakoma nyina e ma orade na de ofia ma yen so enso obi biara otie adesuan na wo hawa eso se sanman amen mane musu nya san biara no pagu e hyem ho anonyam enso a de be ban so boy ho ban na ma yen nyansa ne nimdie adwene mu do na enti ho emfa odwumadi ensiwo ka Hope TV Ghana and then Tribune so na boa no odwumadi so enkoso amen na emwa odwumadi ahoro nyina mu yeda wase eyi wa kan foodin so ati empa bo ne ensufre e wo Yesu dem nti amen amen amen